Itangiriro 18 13 na 14. baravuze ngo Uwiteka abaza Aburahamu ati ni iki gisekeje Sara, akibaza ati ni ukuri koko nzabyara nkecuye? Hari ikinanira Uwiteka se? Mu gihe cyashyizweho iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho Sara abyara umuhungu. Maze Sara arahakana ati sinsetse, ko yatinyaga aramusubiza ati oya urasetse. Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ngiye guhanura mu mwanya mutoya. Bwira umuntu ucaye mutitega amatwi kumva ubuhanuzi. N'abadukurikiye online hari ubuhanuzi Imana yampaye, yambwiye ngo umwaka 2026, umwaka w'ibihumbi 2026 ni umwaka wo gusetsa Sara. Reba maso y'umuntu mwicaranye ubu musekere mubwire ngo ni umwaka wo gusetsa Sara. Mubwire ngo 2026 ni umwaka wo gusetsa Sara. Haleluya! Mana yo mu ijuru ishimwe cyane. Sara uyu nguyu ntabwo ndi bubitindeho, ni umugore wa Aburahamu. Aburahamu wavuye muri Uriya Bakarudaya, ntabwo yitwaga Aburahamu ubundi, yitwaga Aburamu. Umugore we nawe yitwa Sarayi. Iyo dusomye mu gitabo cy'Itangiriro ibice 12 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3, tubona imigisha 7 Imana yasezeranije Aburamu. Umugisha wa mbere yaramubwiye ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. Amena. Abemera ko ibyo bintu Imana yabishobora ni muvuge ngo haleluya. Reba mu maso y'umuntu mwicaye mubwire ngo Imana izaguhindura ubwoko bukomeye. Haleluya. Haleluya. Ushobora kumva uti Pastor Kayitare ko Imana yabwiye Aburahamu hanyuma ngewe urabinzanaho nkana. Amen. Uzahantu mbivana mu Bagalatiya 3:13 na 14. Haleluya. Reka tubasome nawe. Minota bampaye ndayikoresha. Abagalatiya 3:13 na 14 niyo hatuma imigisha ya Aburahamu tuyifata. Rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 13 na 14. Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko. Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko. Ahindutse ikivume ku bwacu. Ahindutse ikivume ku bwacu. Ko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. Havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. Kugira ngo umugisha wa Aburahamu ugere no ku banyamahanga. Bawuheshejwe na Yesu Kristo. Kwizera kubona uko kuduhesha wa mwuka twasezeranijwe. Amen. Reba maso y'umuntu mwicanye mubwire ngo iyo migisha wayiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Urupfu rwa Yesu Kristo no kuzuka kwe byaduhesheje imigisha ya Aburahamu. Amena. Imana yambwiye ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. Uwo ni uwa mbere. Uwa kabiri ni nzaguha umugisha. Amina. Uwa gatatu ni nzogeza izina ryawe. Uwa kane ni ukwifuriza umugisha azahabwa umugisha. Uwa gatanu, amen, haleluya. Uwa mbere ni nzakugira ubwoko bukomeye. Uwa kabiri ni nzaguha umugisha. Uwa gatatu ni nzogeza izina ryawe. Uwa kane ni uzabe umugisha. Uwa gatanu ni ukwifuriza umugisha awuhabwe. Uwa gatandatu ukuvuma vumwe. Uwa karindwi amahanga yose azakomoka kuri wowe. Haleluya. Iyi migisha Imana yibwira Aburahamu ntabwo yari we wenyine.
kubwirwa ko azahinduka ubwoko bukomeye, ntabwo yari guhinduka umuntu ukomeye adafite urubyaro, adafite ubutunzi, adafite imitungo. Ntabwo yari guhinduka umuntu ukomeye. Hanyuma Imana imubwira ko izamuhindura ubwoko bukomeye, ikamuha n'umugisha. Umugisha wa 7 ni uko amahanga azamukomokaho, amahanga azamwitirirwa. Iri sezerano Aburahamu na Sarayi barimaranye imyaka 25. Mu gihe bari bakiri rero muri uru rugendo rw'isezerano, hari ikibazo gikomeye. Ntaho Bibiliya itubwira ko Sarayi yigeze aseka. Imana idufasha cyane. Sarayi yari afite ibibazo bikomeye cyane. Nubwo yari afite isezerano ryo kuzaseka, ariko ntabwo yasekaga muri ibi bihe. Muri iyo myaka Sarayi yahuraga n'ibibazo bikomeye. Murabizi, mu bice 15 Imana yongera kubisubiramo Aburahamu, imubwira ko izamwororotsa, izamugwiza. Ubwo kumwororotsa ni ukuvuga ko ari we n'umugore we Sarayi. Ariko hanyuma uwo munsi Aburahamu noneho ntiyaripfana, aravuga ati se Uwiteka, ibi bivuga bizagenda bite ko ngenda ndi inshike? Eliyazari umunyadamasiko ko ari uzazungura ibyanjye. Ndagira mbabwire, Eliyazari yari ikibazo kwa Aburahamu no kwa Sarayi. Sarayi yakubitanaga n'ikibazo, akajya mu cyumba gusenga. Imana ikamubwira ngo nzakugwiza, nzagukorera ibitangaza, uzakomokaho n'amahanga. Yagaruka mu rugo agakubita amaso Eliyazari, karya rugo waba birya sha, vuga ngo akabirya kuko akabirya. Birashobora kuba yatangiye no kubyigabanya. Aba bantu ntibabyara, barashaje, ibintu byabo byose birashobora kuba yari yarabibariye. Hanyuma kugeza ubwo Imana ibwiye Aburahamu ngo nasohoke mu ihema, aba ari inyenyeri, irambwira ngo urubyaro rwawe niko ruzangana. Amen. Urumva ibyo bwira umuntu umucaye ngo ibi byonyine ntabwo bihagije. Ibi byonyine ntabwo bihagije, kuko Sarayi aracyababaye na Aburahamu aracyababaye. Nubwo amasezerano yafite ariko uracyababaye. Imana idufashe cyane. Murabizi aya masezerano ari Aburahamu yari yasuzuguranwaga, ndetse na Sarayi bakayamusuzugurana. Muribuka abami b'abanyamahanga igihe Aburahamu na Sarayi basuga kubera inzara, aba bami bashatse kubasuzugura. Bareba ku gakumi, bakareba ku gakobwa keza, bagashaka umugira umugore. Noneho Aburahamu nawe akagira ubwoba, akavuga ngo ni mushiki wanjye. Ariko uzi kugira ngo umugabo wawe abwire abantu ngo ntabwo uri umugore we, ngo usha. Nigeze kujya, ari urugero nigeze gukora, ngenda njyenyine, maze kurira bisi, hari undi mudamu nawe wayuriye araza nyicara iruhande, akikiye umwana, yamunyariye anuka. None umuntu wari wicaye hirya aramubwira ngo ni madamu wawe. Reka mbariza umuntu umucaye ngo wowe wamwemera. Aburahamu ntabwo yari afite ahahera, avuga ko afite umugore udafite umwana, ugaragara nk'inkumi, n'abandi bakabona ni agakumi, bagashaka kumwifunga. Hanyuma Imana ikaba ariyo ibakangara, ibasanga mu nzozi. Imana idufashe cyane. Hari igihe ibibazo byawe bigenda neza kubera ko Imana yagendereye abandi bantu.
mu gihe itarabagenderera, iyo igitangaza kigihanurwa witabwaho, kuko hari abantu Imana yakoze ku mutima. Sinzi niba murimo kunyumva. Uhabwa ijambo kuko hari umuntu Imana yakoze ku mutima. Uhabwa icyubahiro n'agaciro kuko hari abantu Imana yakoze ku mutima. Kuba ufite isezerano kandi ufite amasezerano akomeye, ariko isezerano iyo ryabonetse, igitangaza iyo cyabonetse, ubwacyo kiragusobanura. Haleluya, haleluya. Iyo ufite amasezerano usobanurwa n'Imana ikoresheje abantu, ariko iyo isezerano ryasohoye, igitangaza kiragusobanura. Haleluya. Muratekereza ko iyo Abraham bari kumwe na Sara bashoreye abana, cyangwa se Sara atwite, hari uwari gutekereza ko yarongora Sara? Ugira ngo Abraham we hari aho yari guhera amwihakana, avuga ko ari mushiki we, ariko bagendera ku masezerano gusa. Imana idufasha cyane. Mu bice 17 Imana ibahindurira n'amazina, irababwira ngo ntuzongere kwitwa Abraham, uzitwa Abraham, bisobanura sekuruza w'amahanga menshi. Kandi umugore wawe Sarayi ntuzongere kumwita Sarayi ukundi. Umurongo wa 15 ni kuvuga ngo ujye umwita Sara, bisobanura nyirakuruza w'amahanga. Abwira umuntu mwicaranye ngo ariko nabyo ntabwo byari bihagije. Mubwira ngo hari ibintu bidahagije, hari ibintu bidahagije. Amasezerano turayafite nibyo, tuyamaranye imyaka myinshi, ariko ntabwo bihagije, ntabwo bihagije. Rambura Imana ko uyibwira ngo warakoze ko wampaye amasezerano. Ongera uyarambura amaboko yabwira uti ariko nkubwije ukuri ntabwo bihagije. Haleluya, haleluya, haleluya. Abana b'amasezerano, haleluya. Abantu bagenda n'amasezerano, haleluya. Abantu Imana yabwiye ko izatabara, abo yabwiye ko izagirira neza, abo yabwiye ko izakura ku cyavu ikabicazanya n'ibikomangoma, abakobwa yabwiye ko izaha abagabo, abasore yabwiye ko izaha abagore, ingumba yabwiye ko izaha urubyaro, impumyi yabwiye ko izahumura. Ibyo ni byiza cyane, ariko ntibihagije. Ubwabyo ntabwo bigukuraho igisuzuguriro, ntabwo bituma abantu batakwitiranya, kuko Imana ya Abraham, ya Sarayi, ntabwo Abimeleki yabyumvaga, ntiyarahari. Bwira umuntu mucango ntibari bahari. Hakenewe rero, amina, haleluya, igitangaza kigusobanura. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ngomba ku rutugu rw'umuntu mwicanye umbwira ngo hakenewe igitangaza kigusobanura. Imyaka yashize yari y'amasezerano, ariko umwuka yambwiye ngo 2026 ni umwaka wo gusetsa Sara, umwaka wo gusetsa Sara. Sakuza uvuge ngo ni umwaka wo gusetsa Sara. Haleluya. Umwaka wo kugira gute? Nimubivuge cyane. Umwaka wo kugira gute? Haleluya, haleluya. Mana ishimwe cyane. Ngo nuko uhereye ku murongo w'8 tuhasanga inkuru nziza cyane. Abraham ngo yarari ku irembo munsi y'igiti cya Mamori, birangije ngo agiye kubona abona abagabo 3 bagiye kunyuraho, arabinginga. Iyo umuntu yagenderewe rega arabimenya. Haleluya. Iyo umuntu yagenderewe, iyo igihe cyo kubyara kigeze bisa umuntu arabyumva. Haleluya. Abamaze iminsi bumva ibise nimuvuge ngo haleluya, haleluya. Abumva 2026 nabari umwaka wo kubasetsa nimuvuge ngo haleluya.
Imana ishimwe cyane. Aburahamu arabinginga ngo baze bafungure, arabagenda bashakira ikimasa cy'umushishe, abwira umusongazi aragiteka neza arakibaha. Hanyuma abo bagabo batatu baravuga. Amen, amen. Ngo igihe nk'iki, igihe cy'umwaka, igihe nk'iki cy'umwaka tuzagaruka hano. Umugore wawe Sara abyara umuhungu. Haleluya. Ushobora kubaza se iyo nda yo muri iyo myaka koko Sara yarakibitegereje? Umuntu Bibiliya itubwira aho kibitegereje ni Aburahamu. Niko handitse mu Roma 4 umurongo uhereye ku murongo wa 17 kugeza ku 24. Haravuga ngo nubwo yabonaga umubiri usa n'uwapfuye haragashidikanyijwe no kutizera, ahubwo akomeza guhimbaza Imana, ngo yizeye yuko yasezeranije ishobora no gusohoza. Haleluya. Ariko bwira umuntu cyangwa nabyo ntibihagije. Oya, nabyo ngewe ntabwo binyuze. Amina. Oya, bwira umuntu cyangwa amasezerano yere kubanyura. Amasezerano yere kubanyura ni munyurwe nuko Isaka aboneka. Munyurwe nuko Isaka aboneka. Haleluya. 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 Murongo wa 14 wavuze ngo igihe cy'umwaka nk'iki. Amina. Ngo tuzawugarukaho Sara byare umuhungu. Ngo nuko Sara araseka. Haleluya. Haleluya. Abanyarwanda baravuga ngo iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Hari umwaka, amen, ndahanura umwaka wa nyuma. Umwaka wa nyuma w'ikibazo cyawe. Hari umwaka wa nyuma. Haleluya. Hari umwaka wa nyuma. Uraza ugataha wanezerewe, ukaririmba ukuzura umwuka wera, ijambo ry'Imana rikagufasha, ariko wagera mu marembo usanga cyayirezeri cyabyisize. Usenga irezeri n'uharisha. Abandi bakubona bakakwitiranya sha. Hakenewe Isaka. Numvisha umwuka mbwira ngo kuri ba Sara bizeye bafite amasezerano babwiwe n'Imana 2026 n'umwaka wo kubasetsa, umwaka wo gusetsa Sara. Haleluya. 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 Fata mu kiganza cy'umuntu mwicaranye umunyeganyeza umubwire ngo umwaka utaha nk'iki gihe nzagaruka hano nseka, nzaza nseka. Mubwira ngo nawe uzaza useka, kandi muzabizirikane, mubyandike mu majenda, mubyandike aho mujya mwandika amasezerano. Haleluya. Haleluya. Muri uyu mwaka 2026 hagati ba Sara bazaseka. Haleluya. Hari ba Sara. Haleluya. Amina yanyu ni ntoya. Haleluya. Hari ba Sara bazaseka. Abumva bafite ibyo bise byo kubyara Isaka nimuvuge ngo haleluya. Koma kuri tuguru umuntu mwicaye mubwira ngo Isaka araje abisobanure, yerekane ko wasenze, yerekane ko hari ibyo Imana yavuganye nawe, yerekane ko wakoreye Imana, yerekane ko utahambaga imbwa. Haleluya. Sara igihe kirageze ngo Sara aseke. Haleluya. 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 Sara warasezeranijwe ndabizi, yabikubwiye n'Imana idashobora kubeshya, yarabigusezeranije. Haleluya. Ariko hari umwaka uruta indi myaka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Umwaka wo gusohora kw'isezerano uruta umwaka wo kuryakira. Amen. Haleluya. Abantu bigeze basohezwa amasezerano nimuvuge ngo haleluya. Umuntu Imana yigeze ibwira ikintu ikagisohoza navuge ngo haleluya. Sakuza cyane uvuge ngo 2025 bayi. Wango 2026 Sara agiye guseka. Sara agiye guseka. Haleluya. Mubyandike nibwo muzamenya ko bivuye ku Mana. 2026 Basara benshi bazaseka. Haleluya. Haleluya. Yesu nashimwe. Amen amen. Umuntu ucaye imoso bwawe mumbara izina rye. Mubaze izina rye, mubaze izina rye nawe mubwire iryawe. Umuntu ucaye imoso bwawe ngiye gusoza. Amen. Ndagira ngo duhanure twese. Haleluya. Muhamagara muvuze mu izina, muhamagara muvuze mu izina. Muhamagara muvuze mu izina. Mubwire ngo habaho imyaka, mubwire ngo habaho imyaka. Imana yavuganye nawe cyagiye. Hari ibyo yakubwire mu materaniro, hari ibyo yavuganye nawe mu butayu, hari ibyo yakubwiye uri mu cyumba wenyine. Warabwiwe rwose imyaka irashize. Mubwire ngo ariko haje umwaka, hari umwaka udasanzwe, hari umwaka wo kugusetsa, hari umwaka wo kugusetsa. Haleluya. Muhamagara muvuze mu izina, mubwire uko mubwira. Muhamagara muvuze mu izina, mubwire ngo amasezerano isi yarayagusuzuguranye, amasezerano warayasonzanye. Ufite isezerano ry'inzu ariko urarikodeshanya, ufite isezerano ryo gukira indwara ariko urinywana ibinini, ufite isezerano ryo kurya ugahaga ariko iryo sezerano urirarana ubusa. Ni Imana yabivuze ndabyizi, ariko iyo myaka Imana ishizeho iherezo. Haje umwaka wo gusetsa Sara. Haleluya. Haleluya. Mubwira ngo 2026, mubwira ngo 2026 Imana izasetsa ba Sara. Haleluya. Haleluya. Muhamagara umuvuze mu izina, mubwire kumubwira. Muhamagara umuvuze mu izina, muhamagara umuvuze mu izina. Mubwire ngo hari igihe uzagera mu rugo ukahasanga Isaka, kandi Isaka namara kuboneka Eliyezari ntiyongera kuvugwa. Iyo Isaka yabonetse ibya Eliyezari babirangiye, ntiyongera kuvugwa. Eliyezari avugwa, Isaka ataraza. Haleluya. Isaka abonetse agasuzuguro karashira. Isaka abonetse ntago bakwitiranya amazina. Haleluya. Haleluya. Tugiye gusenga. Kasaba umuntu wese wicaye ahaguruke. Basara bahaguruke. Amen amen. Haleluya. Nambura amaboko yawe, tangire guseka nonaha. Tangire guseka, tangire useke. 2026 ni umwaka niko Imana yavuganye n'ubugingo bwanjye, niko Umwuka Wera yambwiye ngo ni umwaka wo gusetsa Sara. Abantu biteguye guseka. Haleluya. Sakuza uvuge ngo niteguye guseka, niteguye guseka.
Isaka arimo araza, Isaka araje, Eliyezeri aragiye, Eliyezeri nta jambo agifite, Isaka araje. Buri wese nashirijwe hejuru. Turashimira Imana ko yaturinze 2025, kandi ko 2026 tugiye ari umwaka wo gusetsa ba Sara. Ntago ari abantu bose ni ba Sara. Haleluya. Shirijwe hejuru. Data wo mwijuru ndagushimye, ndahimbaza izina ryawe rikomeye. Mwuka wera nakumvishe uvugira mu mutima wanjye, nakumvisha uvugira mu bugingo bwanjye. Ngushimiye ko mpaye umwanya wo kubwira ba Sara bari hano Kabarondo, ba Sara bankurikiye bari i Kigali, ba Sara bankurikiye bari mu Mutara, ba Sara bankurikiye bari mu Burengerazuba, ba Sara bankurikiye bari mu Majyepfo, ba Sara bankurikiye bari mu Majyaruguru, ba Sara bankurikiye bari mu Burasirazuba, ba Sara bankurikiye bari muri Tanzania, ba Sara bankurikiye bari mu Burundi, ba Sara bankurikiye bari muri Kongo, ba Sara bankurikiye bari Uganda, Kenya, ba Sara bankurikiye bari muri Afrika, ba Sara bankurikiye bari muri Canada, muri Australia, mu Burayi, ba Sara bankurikiye bari muri Asia, ba Sara bankurikiye bari mu kazi, ba Sara bankurikiye. Oh haleluya. Ndagushimiye ko 2026 ari umwaka wo kubasetsa. Eliyezeri aragiye, manda Eliyezeri irarangiye. Eliyezeri yaduhangayikishaga kubera ko Isaka ataravuka. Twakiriye Isaka wacu, nakiriye Isaka wanjye, nakiriye Isaka maze imyaka ndindiriye. Hari Isaka maze imyaka ntegereje, hari Isaka wambwiye inshuro nyinshi. Ora rabararasha wa wakankarabaka, ora rabararasha wa wariridikanka, ora rabararasha wa wakankarabaka. Hari Isaka baguhanuriye kenshi, uri Isaka uhora urota mu nzozi, Isaka bakubwira mu byumba by'amasengesho, Isaka Imana yagusubiriyemo kenshi. Mwakira araje 2026, umwaka wo gusetsa Sara. Urakoze Data. Ndasenya imigambi ya Satani, ndaboha imbaraga z'abatware, abafite ubushobozi, abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Amabariyeri yose yatangira Isaka turayashenye, amafortorese yose yatangira Isaka wanjye ndayashenye. Ibihome byose byadindiza byabuze Isaka kutugeraho ndabishenye. 2026 hanurira ubuzima bwawe, vuga ngo 2026 ni umwaka wanjye na Isaka wanjye, ni umwaka wo kwakira Isaka, ni umwaka wo guseka. Urakoze Data, urakoze Data wo mu ijuru, urakoze kuvuganye natwe, urakomeza kuvugana natwe. Haleluya, haleluya. Ndahanura ibitwenge byinshi, ndabona guseka, ndabona guseka kuri ba Sara, ndabona guseka kuri ba Sara, kuri ba Sara b'abagabo, ba Sara b'abagore, ba Sara b'abashumba, ba Sara b'abakozi bawe. Ndabona guseka kuri ba Sara. Urakoze Data, urakoze Mwami w'abantu. Ndagushimiye ko mpanuye uko nategetswe. Urakoze Mwuka wera, tugukomeye amashyi menshi n'impundu nyinshi cyane. Hobera umuntu muhagararanye, muhobere, 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 muhobere. Mubwira ngo umva Sara, umva Sara. Mubwira ngo inda ya Sara irimo iracura, mubwira ngo inda ya Sara irimo irancura. Uti ndimo ndumva imigendo,
nimwumve imigendo ya Sara, ya Isaka, nimwumve imigendo ya Isaka, nimwumve inda ya Isaka, nimwumve Isaka. Useka araje, utuma useka, ugukuraho igisuzuguriro, utuma ureka kurira, utuma usobanuka, utuma abantu batakwitiranya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwicare 2026 Imana ikuzana ikizatuma abantu batakwitiranya, kizatuma isi itakwitiranya, kizatuma umugabo wawe amenya ko Imana wasenze ari Imana, kizatuma umugore wawe amenya ko wasenze Imana, kizatuma ababyeyi bamenya ko wasenze Imana. Haleluya. Ko makuru tubura umuntu mwicaye mubwira ngo akira ibitwenge. 2026 akira Isaka. Wow, amen. Mana ibaho umugisha, mugira umwaka mushya muhire, umwaka wa 2026, umwaka wo gusetsa Sara.